Sabasubati were very vocal. Bagoponera mangana arengeta abana basubati amangana emechanda bangira babwetera nabo yokurwanira abantu bacandika sebinyoro. Togo sababa MCA bande bari nominated MCS Nyamira County babeka no musubati oyoringo mwalimu Doris Nyamanga nande kenen kiringa onde bwense bakwata ingo musubati ngo kwanare asobo kongore. Tumagere chingo be mheshimiwa Doris Nyamanga kirawo chakutopolera. Asante Moralia Edward Onyancha aba mama na batata bagisima ward karantini onye mole no mogo konkolere high five una mwatebiwa gongoro kwa Doris Nyamanga abyalira sakuru kwa bombo bari banga gotengera irunguri na gusambira nyametochi onye mwanya komorora lero neruyo ale wero gusetari wero. Asante elietari lilyo busayansi banje tekondoka esimbe nkungu maite in the jungle nere kuragiri ebimanwa yaragiri naki nensacha naende kobe ntindi sindio moroche nimbwata chisibe ichi che simba now aita yarandeta nchenta ite kobatebya abantu baito ba karantini ngambu yamono asoko chamo ochake gendo gekoreta magenderero dibagali okobeke sufuri motwe tigatokole ebintu bingabunebi talibo nakina tebanga I must come to quarantine onye na korabobe monyabiri onye na korabuya monsabiri. Kitu kingine ambacho pia ningependa kuzungumzia nalo mwalimu Nyangenyo Gaiga, sijui ameenda wapi mwalimu huyo Nyangenyo tuakole gasinere yegiswahili nchena lengo mwalimu Nyakiminja tukaumera na nere makinyi na beto mo secretary obwa mwanyagetinge welfare yes buya mona na chete bwo kandagiri buya sana. God bless you lero ninjende bwo nayo kundagiri naende gogo sinyona bongo kosera. Igo inteno mo sanyo monene sana wabukelani ge koropobo gitutu one igonso mete tombekats itali boge tutu two ngakole gasi no mosike Walter Osebe Nyambati 2022 bari twangwate banga umusacha Nyambati gavana Nyambati bakunkunzo ngererega cyumusacha Nyambati agateba ngo musubati oyo tengire mono egekoro tokyara ire para ngo butwago chia tiga mono minute go chia simple igotimbo atiri deni lyaboge tutu. Number 3 mukamanya ko babantaba yabagesima onye mutachora Kenneth Nyamino nya Sauli iguru kango bona niji choka ngonya kuye klazi kango bona akoreki na arwali likuba igo muri abantaba ya. That is why I'm here ndari na bwoba bonde bwonzi igondeka nonya na rukorwai kurwalia bali ko tengerera ngori. Number 4 ngonganje tekobo mwengeza. Number 4 emotagete tosali biribi keto bwate gose tobitunze tobitaterere kamoranche abanyi na Muraiga akera abana baito andonsi asebale batebi bakire nyomba mba basekwenda para isasi ndima etingo oyo no motaka oyo netajiri kulera abana baito kwa garanto koreteki ndobatakete emwara rekara birogo byarwe go montako tebegunga nominate omonto go East Africa obwenyaruka yaye kango Nyambati tarwe to musubati oyo gose mu muroye akaroranga kali mukaria nkaisa ine bakaraki kwa na poroma sempre Kalonzo Musyoka akaewa iga I nominate mu muroye twice kamuranda tikatu hake siasa ye ebwa the facts
tutige kungainana naende mobe careful mo makenzi tachicha makenzi tacha kangaina bangina bakana bakasalia bangaka na abana morole mo irusha kaula mo chikonyenyu waiwana dire tosa simenya sai weke na senchira yoborunge naende intwa bangina ntokale kungaineka bwangu sana na even the gada no wada nengiti ya katero to musubati eka mungaina musubati oli akaliri tunda ekagara to chande kite bakabona so abangira tende boronge bali abaye Adventista bali mo kwenda Catholic bali mo kwenda Protestant churches torandie enchiri yeke ena totike kungaina na konia malemo tochikoliki nga nango sabiru tukali yaya naende ekero mo kwara aligiri umuntu mupime nga ngaki akororoka na chimbu cha una ikira ikamoboli kunga kasubati kalika ingirita kanyarre kakakuruma kune siba na bokera sabuna kalinge nalibo naende bono eganje tinda tebanga siasa tuwa abara into achora 2022 tige score card yabe koleki egambe none karo mwana areke lazime etwaka mu makeri batebanga oyo oisanira ko in the next grade oyo ya tigairore ase siasa koirora no komoto mararia inka lakini for now turabasabira nyasaba kune chinkoro bakolega asiri batumitwe balebo njetinchori lya ndonse nabatebo mwata yabangabe nabeta nominated yaseke kusihi timbole tikura chinde chonsi no monu na agete no bo science nkaebwe kerogo ne party bali elected baro babwate chikiti bakora so ebesa nere Kenya mtu asiwadanganya ati hakuna pesa county ya ito nekroteki nebwate chipesa na isaransa in the budget committee. In that committee tukatebanga amadeni onsipi akanwe onyetara akanu bakabono iga ngaite ntobwate every right na ndijo kumusumanga injwangu tuerese wae utarakoribi omusikeruto na atuma chipesa chonsi kurugo amalio katakeire gutoka chinyagitare chisi isiboke tutu mobwata gosensita chichibo bisanchiro ono they should not have an excuse yogo takoraki yogo takoregas na ino bana inchi mobe macho tige binde mongo nya kwa seru gorogoro economy endanga nga tosere ile ndio inatumaliza choro muntu ubwate riso choro muntu ubwata mararo omuntu ubwate nyamira atahat wana ina woli iti hasa hii atioboge tubogerango tuwache sisi wote ni wanyamira si ndio onyo musubati kako ikabo lyubo kaba na basubati umaite ntora boba ntoli baibi moko mwamako onye kako bolyo ko sene taite moko mwa ege ntoko ku omusacha ko para aguma nikanduiti beta nise ko baranza bangira baikaranse sa bara bange ko bwabaga eke ano ko sopolimo ekene ko sopolimo ngaire to ko jitu abwerwa ingike to chandete emenwa nenda mwamu twango nyebeka kana no ne president yabakungu tuwe bange buya to ko nyore president chikanisa no ko nyora abakungu to tangaine ebyombe to number 1 amagandro chichiro ko etari kwende ke umbu na nyora bangira na bako mnyokie kwende ko chegari mubwate bidi lakini mbona ikifika kwa siasa mwata yabanga huyu mwenye ameingia sasa huyu sasa atakaa na mwanaume kweli huyu ameingia kazi ya ukahaba hapana tuechoke tuwe kantori baibi na abo baturi mwa kama titiri go musubati akwelingani musacha no kama titiri boire nya saule igoro to komosa igakwene na buno morogi uri na bamura lakini umukungwere ngwelingani ale kuchimaika so ni changamoto na wapatia nyinyi akina mama mujitokeze kwa wingi muwanie hivi viti vya kisiasa. Tuko pamoja? Kwani iko nini mwanamke akiwa MCA kutoka? Kuna shida kweli? Hakuna. Na katiba saa hii inatulinda inasema tu third gender rule. Lakini wasenye ndio tukapata zile fikra potofu za kitambo ati mimi niliambiwa nikae jikoni, mimi nikaambiwa nikazae, mimi nikaambiwa nimpikie mwanamume, mimi nikaambiwa nimpakate. Hizo zimepitwa na wakati. Tuko pamoja? Ndio buja. Kwani sisi tunabebanga miezi 9, si ndio? Na tunafanya kazi mingi